Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bavuga ko rutahizamu Sugira Ernest bakomeje ibiganiro ariko ngo birashoboka ko atanakinira ikipe bitewe n'uko batarumvikana. Sugira Ernest yari intizanyo na APR muri Rayon Sports mu gihe cy'amezi atandatu muri Kamena 2020 nibwo iyi ntizanyo yarangiye. Nubwo yari asigaje umwaka umwe w'amasezerano muri APR Football Club, rutahizamu yabwiwe ko ni ikipe kwishakira indi kipe ubundi ikaza ikumvikana na APR bakamukemurira ibibazo. Ku isonga Rayon Sports yakiniraga niyo yahise itangira ibiganiro nawe ariko bikomeza kugenda byanga bitewe n'uko itamuhaga ibyo yifuzaga. Ku munsi w'ejo umuyobozi wa Rayon Sports mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, perezida w'iyi kipe Munyakazi Sadat yavuze ko ibiganiro na Sugira Ernest bikomeje ariko ngo birashoboka ko atazayikinira bitewe n'uko batarumvikana. Yagize ati Sugira ntabwo natanga 100% ry'icyizere cyo ko naha umukinnyi azaba umukinnyi wacu, turacyaganira ku mpande zombi, bibaye byiza tuzamukoresha mu mwaka utaha, gusa ibiganiro biracyahari ku mpande zombi, APR Football Club ndetse n'umukinnyi ubwe. Andi makuru avuga ko uyu musore ikipe ya Mukura Victory Sport yamweretse ko imwifuza nubwo nta biganiro bihambaye biraba hagati y'impande zombi. Gusa kugeza ubu Sugira Ernest aracyategerejwe n'abafana ba Rayon Sports ko yazakinira ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda mu gihe cya shampiyona itaha. Ibya Bigirimana Abedi wavuye muri Rukinzo FC mu gihugu cy'u Burundi na Ngando Omari muri Kiyovu Sport byajemo kidobya. Omari Ngando yanga gusinya. Umunsi wa kabiri urirenza abakinnyi babiri b'abarundi baguzwe na Kiyovu Sport badasinye bitewe n'ibibazo Bigirimana Abedi yahuye nacyo giturutse mu ikipe ya Rukinzo yashyizemo muri iyo kontara muri Kamena 2020 nibwo abakinnyi bombi basinyiye Kiyovu Sport imbanziriza amasezerano bahabwa amafaranga make kuyo bumvikanye. Tariki ya 9 Nzeri 2020 nibwo uyu myugariro Ngando Amari na mugenzi ukina afasha abatahizamu Bigirimana Abedi bageze mu Rwanda. Bigirimana Abedi yaguzwe miliyoni 10,500 ahabwa miliyoni 5,300. Iyi kipe ikaba imusigayemo miliyoni 5. Ngando Omari yaguzwe miliyoni 10,100 yishyurwa ibihumbi 600, akaba asigaje kwishyurwa miliyoni 9. Ku munsi w'ejo nibwo byari byitezwe ko aba bakinnyi bishyurwa amafaranga yari asigaye ubundi bagasinyira Kiyovu Sport amasezerano y'imyaka 2 gusa. Aba bakinnyi baje kwanga kwakira sheke bishyuriweho, aho babwiwe ko iyi kipe bagomba kwishyurwa amafaranga nta sheke kuko hari abatanga sheke itazigamiye. Bahawe gahunda y'uyu munsi ku wa kane tariki ya 17 Nzeri 2020 za saa 5 ko aribwo bari bwishyurwe ubundi bashyira umukono ku masezerano yo gukinira Kiyovu Sport. Ku isaha ya saa 5 H. Innocent yari yageze aho uyu muhango wagombaga kubera, ariho kuri Kigali View Hotel. Yahasanze bamwe muri komite nyobozi ya Kiyovu Sport bayobowe na perezida w'ikipe Mvuye Kure François Kaburimbo. Saa sita zibura iminota mike nibwo umutoza Karekezi Olivier yahageze, nyuma ye haza Ngando Omari na Bigirimana Abedi. Muri icyo gitondo ikipe yaje guhura n'ikibazo itari iteguye, aho Bigirimana Abedi yayibwiye ko hari amasezerano yagiranye na Rukinzo FC yatwaye muri Ferwafa, asaba ko babanza kuyahuza n'amasezerano yagiranye n'ikipe akabona gusinya. Nyuma y'uko hajemo icyo kibazo, Bigirimana Abedi yasabye ko amasezerano y'imyaka 8 ya Rukinzo FC bayahuza n'ayo agomba gusinyira Kiyovu Sport. Ikibazo giteye gute? Kiyovu Sport yaguze uyu mukinnyi ndetse n'urwandiko rumurekura ririzi leta bararufite, gusa ngo nyuma y'uko ikipe imuguze, ikipe yahozemo Rukinzo FC yaramwegereye maze imusaba ko yamwongerera amasezerano maze imusinyisha imyaka 8 nawe arayisinya. Bahita babyohereza muri Ferwafa. Amasezerano avuga ko mu gihe asoje imyaka muri Kiyovu Sport yaba ikeneye kumwongerera andi masezerano izasubira muri Rukinzo FC kuvugana nayo. Uyu musore akaba yasabye ikipe kugira ngo asinye, bagomba guhuza ayo masezerano nayo agomba gusinyina na Kiyovu Sport. Ibi Kiyovu ikaba itabikozwa kuko iyo ivuga ko ayo ari amasezerano hagati ya Abedi na Rukinzo FC, ngo Kiyovu Sport ntacyo yabirebaho, ngo nibakenera kumwongera amasezerano bazasubira muri Rukinzo FC. Ikindi Kiyovu Sport nuko baramutse bamusinyishije nta bubasha baba bafite bwo kuba bamugurisha nyuma y'umwaka umwe mu gihe baba babonye ikipe kuko yaba akina nk'intizanyo. Uyu buyobozi bwa Kiyovu Sport bukaba bwahise bujya muri Ferwafa bugaragaza ko Abedi ari umukinnyi wabo cyane ko ibyangombwa byose babifite. Andi makuru H. Innocent yamenye nuko uyu mukinnyi yaba yarakiniye ikipe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa AS Mayaka, nayo ikaba ishobora kubyivangamo. Amakuru avuga ko yaba yaranayikiniye atitwa
Bigirimana Abedi ahubwo yarakoresheje andi mazina. Nyuma y'uko iki kibazo cy'uyu musore cyanze, basabye Ngando Omar we udafite ikibazo ko yasinya, arahakana ababwira ko atasinya mugenzi we bazanye agifite ikibazo, ngo azamutegereza nibikemuka nawe basinyire rimwe. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bukaba bwahise bujya gukurikirana iki kibazo kugira ngo aba bakinnyi bahite basinya, cyane ko amafaranga yabo bari bayitwaje. Gusa nubwo ibi byabaye, Ngando Omar abakunzi ba Kiyovu Sport bakomeje kwibaza icyatumye adasinya. Messi, Cristiano Ronaldo bananiwe kwinjira ku rutonde rw'abakinnyi bakizigenza. Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ku nshuro ya mbere mu myaka irenga 10 bombi bamaze bayoboye isi batabashije gushyirwa mu bakinnyi beza ba UEFA bagomba guhabwa ibihembo by'ibitwaye neza. Bayern Munich yatwaye UEFA Champions League y'uyu mwaka, niyo yihariye abakinnyi benshi bagomba guhabwa ibi bihembo bya UEFA Champions League. Ku mufite 7 umubiri Kevin De Bruyne niwe mukinnyi wenyine ukina muri Premier League washyizwe mu bagomba guhatanira ibi bihembo by'abitwaye neza muri 2019-2020. Iki gihembo cy'abanyezamu bitwaye neza kizahatanirwa na Menua wa Bayern Munich, Keylor Navas wa Paris Saint-Germain na Jan Oblak wa Atletico. Abakinnyi bugarira guhatanira ni David Alaba, Alphonso Davies na Joshua Kimmich, mu gihe abo hagati bahataniye ari Thomas Muller, Thiago, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski afite amahirwe menshi yo kwegukana igihembo cya rutahizamu mwiza wa UEFA, ubwo ahanganye n'abakinnyi babiri ba Paris Saint-Germain barimo Kylian Mbappe na Neymar. Akanama nkemurampaka kagizwe n'abatoza 32 b'amakipe atandukanye b'i Burayi bakinnye amatsinda ya UEFA Champions League. Abanyamakuru 55 abatoza ntibemerewe gutora abakinnyi bo mu makipe batoza. Abatsinze bazamenyekana mu muhango wo gupanga amatsinda ya UEFA Champions League uzabera Inyo mu Busuwisi ku ya mbere Ukwakira 2020. Umukinnyi w'umwaka w'UEFA mu bagabo n'abagore azamenyekana kuri uwo munsi. Umwaka ushize umwezamu w'umwaka yabaye ni Alisson wa Liverpool, myugariro mwiza wa Van Dijk, umukinnyi wo hagati mwiza yabaye Frank de Jong wakiniraga Ajax, mu gihe Lionel Messi yabaye rutahizamu mwiza. Ibi byose ariko bikaba byabaye nyuma y'uko ikipe FC Bayern Munich itwaye igikombe. Ifoto ya Lionel Messi ari kwihanagurira inkweto yaciye agahigo. Kizigenza Lionel Messi uheruka gufata umwanzuro wo kuguma muri FC Barcelona yatunguye benshi kubera ukuntu yagaragaye ari kwihanagurira inkweto, kandi aherutse kwinjira mu bakinnyi 4 gusa batunze miliyari y'amadolari. Ifoto ya Lionel Messi arimo guhanagura inkweto yakinishije iri kuvugusha abantu benshi batari bake, aho bamwe bamushimiye cyane ukuntu yaciye bugufi kandi aherutse kuzuza miliyari y'amadolari agera ikirenge mu cya Cristiano Ronaldo wabikoze mu mezi make ashize. Iyo foto ikaba yarafashwe mu munsi w'ejo hashize nyuma y'umukino wa gishuti wa FC Barcelona yakinnye na Girona ikayitsinda ibitego 3-1, birimo 2 by'uyu Kizigenza na Coutinho wafunguye amazamu mu ntangiriro z'ukwezi. Nibwo rutahizamu wa FC Barcelona akaba na kapiteni wayo Lionel Messi yatangaje ko azakina FC Barcelona mu mwaka utaha w'imikino mu myaka 11 mu minsi 11, atangaje ko yifuza kuyivamo. Uyu musore imyaka 33 yatsinzemo ibitego byinshi mu mateka. Yahisemo kuguma muri FC Barcelona nyuma y'uko abwiwe ku buryo bumwe bwatuma ayivamo ari uko ikipe imushaka yakwishyura miliyoni 700 z'amayero ziri mu masezerano ye. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Gold, Messi yagize ati perezida w'ikipe yambwiye uburyo bumwe bwo kuyisohokamo ari uko yishyurwa miliyoni 700 z'amayero ziri mu masezerano. Ibyo ntabwo byashoboka mu buryo bwari buhari, kwari ukujya mu rukiko. Ntabwo najya mu rukiko mpanganye na FC Barcelona kuko ni ikipe nkunda, yampaye buri kimwe kuva mpageze. Ni ikipe y'ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye nabwubakiye hano. Messi yahishuye ko yari amaze umwaka atekereza kuva muri FC Barcelona, kandi yagowe n'umwaka ushize w'imikino haba mu kibuga no mu myitozo hanze y'ikibuga. Yemeje ko agiye gukina FC Barcelona kugeza amasezerano yarangiye mu mpeshyi za 2021. Lionel Messi ukomoka mu gihugu cya Argentine yageze muri FC Barcelona 2001, atangira gukina mu ikipe nkuru muri 2004. Sobanukirwa impamvu Juventus yasinyishije Zeko mbere ya Suarez na Milke. Yaguzwe na Barca. Report Marco Di Natro. Juventus yamaze kumvikana na AS Roma ku bijyanye na Eden Zeko uzayibera rutahizamu mushya nyuma y'uko byemejwe ko batandukanye na Gonzalo Higuain, mu gihe Alex Milke nawe yerekeje muri Roma. Rutahizamu Eden Zeko wanyuze muri Manchester City biteganyijwe ko azerekeza i Tours ejo akajya kurangizanya na Juventus akora ibizamini by'ubuzima. Juventus yishyuye miliyoni 16 z'amapawundi kugira ngo isinyishe uyu rutahizamu ukomoka muri Bosnia Herzegovina, aho
azasinya amasezerano y'imyaka ibiri ahembwa miliyoni 7,500 z'amapawundi ku mwaka. Ibi byose byari guturuka kuri Arkadiusz Milik wagombaga kwemera kujya muri Roma kugira ngo babashe kurekura Edin Dzeko yerekeje muri Juventus. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Napoli na Roma zumvikanye ku bijyanye no gusinyisha Arkadiusz Milik kuri miliyoni 20 z'amapawundi inyongera, ariko harimo hakitegerejwe igisubizo cya Milik wari ugishakisha kwerekeza muri Juventus. Yumvikanye na Juventus ko azayerekezamo muri Kanama, yari agifitiye icyizere ko azerekeza i Turin nubwo byasaga nkaho bigoye cyane kwerekeza yo byahagaze ari uko ubu yemeye kujya muri Roma. Ibyo kwerekeza muri Juventus byahagaze nyuma y'uko Federico Benatia atabashije kujya muri Napoli ku ngurane kubera amasezerano yagiranye n'uruganda rwa Jay-Z, kandi Juventus ntabwo yari iteguye kwishyura miliyoni 40 z'amayero ubuyobozi bwa Napoli bwashakaga. Nyuma y'uko Napoli isinyishije rutahizamu babiri, nta mwanya umutoza wa Napoli Gennaro Gattuso yari agifitanye na Eric Milik, byatumye amusaba ko mu gihe bishobotse yashaka ikipe yerekezamo. Roma yatangiye kumushaka cyane ndetse igerageza gukoresha uburyo bwo kugurana abakinnyi, ariko nyuma Gattuso akuye Milik muri gahunda ze, amafaranga Napoli yashakaga yaragabanutse ibasha kumusinyisha. Uyu munsi nibwo rutahizamu ukomoka muri Poland yemeye kujya muri Roma, byahise byemerera Dzeko kwerekeza muri Juventus. Byose byarangiye uyu munsi. Gonzalez wari usanzwe ari rutahizamu wa Juventus byemejwe ko amasezerano yasheshwe na Juventus, akazahabwa umushahara yari guhabwa mu masezerano y'umwaka umwe yari asigaje. Icyo wamenya ku bya Luis Suarez na Juventus bitagikunze nyuma yo kubona ko bashobora kugorwa na Roma yashakaga kubona Milik ikabona kurekura Dzeko, Juventus yatangiye gushaka uko yasinyisha Suarez wari wabwiwe na Barcelona ko yashaka indi kipe. Juventus yatangiye ibiganiro na Suarez nubwo mwemerera ko yamuhemba 13,000 z'amapawundi ku mwaka naho amasezerano y'imyaka 3 nuko aza kubyemera, ariko haza kubamo imbogamizi muri iyi mpeshyi. Juventus iba yemerewe gusinyisha abakinnyi babiri batari abanyaburayi, kandi yari amaze gusinyisha Arturo wo muri Brazil na West Mikan wa Schalke, kandi bisobanuye ko gusinyisha Suarez bitari bigishobotse. Icyari gukorwa nuko Luis Suarez yakora ikizamini kimufasha kubona ubwenegihugu bw'Ubutaliyani yamaze gukora uyu munsi akanagitsinda, ariko ntabwo byari kwemera ko yerekeza muri Juventus kuko ibyangombwa pasiporo yari gusohoka tariki ya 5 Ukwakira. Izo tariki kandi isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi nibwo rizaba riri kugana ku musozo, kandi kwandikisha abakinnyi bazakina Champions League umwaka w'imikino utaha biteganyijwe ko izaba byararangiye.